Evo, okupili smo se povodom 50 godina postojanja Područnog košarkaškog saveza Doboj. Nekada, davne 72. godine, tada se zvao Regionalni košarkaški savez Doboj. Okupili smo se da obilježimo jedan vredan jubilej, puno godina, puno dragih lica i veliko mi je zadovoljstvo što pristujem istom, jer sam i veliki dio života sam posvetio tom savezu. Baš mi je veliko zadovoljstvo da su tu osnivači saveza, gospodin Stanković Bato Njegoslav i Krešo Zubak. Oni su došli da zajedno obilježimo ovaj jubilej, da se posjetimo nečega što je bilo u prošlosti i kroz jedno lijepo druženje da obilježimo ovaj zaista rijedak jubilej. Savez je osnovan daleke 1972. godine i pored već navedeni gospodina Stankovića i Zubka uključio sam se u rad Veselin Bato Matović i ja i bili smo prve sudije našega saveza. Sa nama je zajedno bio i Sejo Molabegović, koji nažalost danas zbog zdravstvenih problema nije tu, i to je bilo zaista jedno vrijeme za sjećanje. Vodili smo samostalno regionalni savez, imali smo svoje klubove, bilo je čak 16 klubova na regiji Doboj, tadašnjoj regiji Doboj, i čak smo imali zadovoljstvo da to takmičenje dijelimo u dvije grupe da bismo dali predstavnika u završnici na nivou Bosne i Hercegovine. Sada je, poslije toliko godina gdje su došli mlađi ljudi, i veliko mi je zadovoljstvo da su oni uspješno nastavili ovu tradiciju. Predsjednik Područnog košarkaškog saveza je Mladen Antunović, koji to uspješno vodi. Imamo dovoljan broj sudija i delegata koji imaju funkcije na ligama prvenstva Republike Srpske. O svim ligama koji sada jesu i klubovima više bi volio da o tome priča sadašnji predsjednik Saveza Mladen Antunović.